Kublai shibun ya barok ki perlu ki baca paja kini ka YouTube channel. Te hang ning ya paja ka report. Jong kami galaya kat nungut ki bru ki baca tak hau ni COVID-19. Ki bela adaptes barok ki long lais pa prapu arngut. Ki bayo negatif ars pa asa penrengut. Balak klat no ide iway. Menta dang sak sasis pa ar penyungut. Ki tes ki bela adaptes nrai ki bampat yo jubab. Ti habangi pek ket kanika report bela update menin haka kan rederik April arajar arpau ngiyo iba ki bru hapok Meghalaya kiladon biang saarngut ke bayok pang coronavirus. Kata ladangi kailang barok ki bru ke basyak tak hau ni COVID-19 kelalong kan danggut napok Meghalaya. Katkum kajing ya tu jong menteri rangba jongka sorkar Meghalaya Konrad kisang ma belah posaka Twitter. Laong bak barok kini ki bru ke bayok ia kadika cikpak COVID-19 kedai ki bahaya ngasam jong i Dr. John L. Silo rantatian. Kani kalong ka ai ke papan sengosi yang iki pajbak nang syong snong habang yo iba kat banang mi kisni kanang jia kumni rengi ngexkem ba ublayun balat yang ina kini ki ai barok bat kumjuru ya ka pothe bro kawai mangitip badai tang ublay ubadon bor singa bahasa mar bahaya lade ya kaying kasem jong pi bat barok kanang bangin lain nakani ka jingpang COVID-19 bat budi ka ai ka bakasoka klap ta yang iway pu iway tangkine Kublai Shibun.